Prije 4-5 godina. Pa, slušao sam jednog freestylera, mislio sam da to zapravo nemoguće što čovjek radi. Na kraju sam samo slušao i rekao idem probati. I jedno i drugo. Ne mogu ti odgovoriti točno to pitanje jer ja sam tip freestylera koji i vježba doma i imam inspiraciju za sve život, tako da... Pa iskreno, meni je sve okej. Znači sve mi je ono, ja bi išao u kost što se toga tiče. Ja ne bi ništa zabranio da se smije govoriti. Znači pustio bi totalno šta MC ima inspiraciju, kakvu inspiraciju ima, nek to ispolji van, nek to kaže. Nikako. Nikako. Prošle godine smo imali situaciju tako da nije lijepo. Od regionalnog očekujem pobjedu koju svi, sad gdje će to odvesti vidjet ćemo. Volio bih sve dobiti. Sve bih volio dobiti.